Mzistozz Mfanafuthi fish and chips, flying fish. Cowdray Park, club connect. Jet service, room service. Lockdown, market town. Smoke house, my figure mama bezembacho sengisho mama bomthandazo benzela nincede angisakwazi ubana ngenzeni libabise nabo mama bezembacho sengisho mama bomthandazo benzela nincede angisakwazi ubana ngenzeni uyastressa ukiyaswima nispenda ukiyasi akabona uyangibasa ukiyasi impela vika uyangivika ukiyasi ngombulu uyangidinga ukiyasi maye post uyangiblock ukiyasi maye block uyangposta ukiyasi maye block uyangposta maye block uyangposta maye block uyangposta angisakwazi ngeze 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 fresh out fella she's at the book magazine tap long got no beautiful king who fast to BMW I'm a weebu I'm a pedicure I'm sure the guys are big I'm a short vodka cocktail ya all the skim cigar pamen but is anesthesia jogos patellen I'm a random use wafune zandleni I'm a weebu wafuna ngama inchi I'm a heels wafuna ngama inchi I'm a nails wafuna ngama inchi uyifuna ngama inchi ama heels wafuna ngama inchi ama heels wafuna ngama inchi libabise nabo mama bezembacho sengisho mama bomthandazo bengicela nincede angisakwazi ubana ngenzeni libabise nabo mama bezembacho sengisho mama bomthandazo bengicela nincede angisakwazi ubana ngenzeni uyastressa ukiyaswima nispenda ukiyasi akafona uyangibhaza ukiyasi impela vika uyangivika ukiyasi ngombulu uyangidinga ukiyasi maye post uyangiblock ukiyasi maye block uyangposta ukiyasi maye block uyangposta maye block uyangposta sai kahle ayisgubha ngendlela eshwana Shomzi afata la Mzistozz sikhalani no intwana yasesigodo umpompi Cowdray lapho kule parliament khona lokishe lizimele lodwa hey prince mpethu Mzila Mzistozz asishaya ntwana na izinto
Prince usilimaza nge-dry mouth. Last number nge-dry mouth. Ngafiwa. Awubile ekhawuthi ubiye ulamandla. Njalo kumnandi lokho. Kumnandi. Kumnandi. Izwana phela magriza. Uthoka kumnandi lo. Uthoka kumnandi lo ngamanga lo. Umkhomo mzima emgcinile vele into yabonani ya. Prince suka wabona umzimba before. Ngambona but I think professionally or emsebenzini yaqala. Andi yaqala. Umzimba intwana yakho napha koBulawayo umntwana esigodo mpompi. Uyabona I think go nominated is it last year? Ngeke ngaba nominate kuma-APA. Congrats. Nomination is a win. Antsho phela. Awungaphila khona it's a win, it's a win. Azazi ukhambani manje. Amalolo Brazantazi ukhala zashona sikhala nje ama-ambulance but kuyamele sikhale sikhamba. Ukhala umile ngoba eqinisweni wonke umuntu yakhala futhi. Yeah, sure. Of course abesikhala into ezihlukeneyo. Yeah, sure. Umuntu lenkinga. Kahle ikubona ukuthi mina ngathi afa putazi khoba lathi skipper. Khoba lathi noma ekwazi lama US uzathi amfana nami ngiyayilahla. Anti ele 400 niyasindela yabona khala komuntu ke bhadela nxa uthi ungakhalakhala awuzame ukuthi uxabane lezinye emgwaqweni angibone la awulanto ephumayo isivara Mzi yeah understand Mzistozz no thank intwana into esiyenzayo lana Kwesami is ukuthi sizama ukuthi you know siletha ama artists la studio sikwazi nje uku-experience iskill sabo yabona before sikhamba ngapi Prince ngicela umnike i-microphone umziya kudabulela i-freestyle amutsho ukuthi umzika phela khona umntwana uthi mina ngichaye freestyle akushaye qala usivulele dala ufuna i-freestyle brother hey freestyle amana sami uthi isami style aso samahara but ngizakuchaya i-freestyle isami style siyabiza esama 1000 right aso sakwanisa ukuthi sithi njani Spilivis sabo Thomasi inkinga siphila nabo Judasi Spizi siphusha amadulasi belele njengomsecurity vela ku night shift agege ngikhathele ngabotakalani ngeke bangiqede njengebhathu zikama shamplan bakhala ngedrip ngiphethe ngevice grip sayiqedelela bayivala Orwaphethe ngevice grip bakhala ngedrip ngiphethe ngevice grip kwacwala intombi kaScreen ngimamelele umapri bayazi makumtindirike ngiza ngomriviti mantheleka qhuma isililo ngathi imphethe ikinkilizithi ilo mrepo lipantsulo spana kumansipalati ngithanda one by one omreponyana ngenisa amanzi noma bengathini njengovini ngizolimela ilokish amsopantsula red carpet ngena ngiqoka idogisi bebethi nyeke Kwaito bona manje nginominimo ufuna ifeature fako 0/3 ngiyadlala yafaka lo ba 2 ku right no yini poza yami ngoba kuyayilahla dala noma yini poza yami antwana ngicole ngayo ntwana tanko bafo lesinqase ngicwalisela wena uli Grootman so mina tanki dala yeah so yabona ntwana iskills phetha ngifuna ngitshela manga hayi rhyme umlahlo hayi kuzama poza i rhyme umlahlo so awunjele i-album lakho usule album is complete now ngiyabe ngifisa nje ukuthi ama number angitazi kulokugida usigqayizela izana yeah once in a while ngicomvumile lami ke ngisigqayizela namhla ama number putas maningi aphekwayo but then ukuthi ephomba ukuphuma nje ukuthi ngiyabe ngifisa maybe kube into lana uthi nxa uyiphusha ngibona ukuthi lapha ngiphushela ukuthi kube lempumela enje staff usikhona sebenzi ngisasiqambele endlini I'm just waiting for opportunity and right isikhathi right because I have something like more than 3 albums mina kuvele ngifatela iKwaito bafo I'm a storyteller so amabham so far kule 3 ngisoze ngikutshela amabizo Mzi as the word othi mzi ngaye ngonile mzi hayi ngizingeza umasala ethi mzi ohlube kwazi ukuthi vela greeting la correction siki warathi yeah so bengithi mina kule track engizwile lapha idlala ngumjida track ngika Febg ngicela ukuthi uzwe lapha ya unebibeliba sandla sakhe silolozela kamnandi shisisika esintenge mfuleni uqawukela zinhlanzi khona into eshisayo batake ngithela amanzi ifikile incwadi yami kunomula wayifunda wayiphendula uthe usengiqomile ngomlina kusasekho njilo mfula izolo ngilelo ngomvula mfethu angilanga nokudla bantu bengiqala uqonya nginomkhethe
this song put us one of the best top 5 go Bulawayo. Yeah, because I know this guy from a personal level ufeblas uchana kako umuntu anuthi amfunga ukujela manga vele ufuna ungafunda uzayilalela ingoma yakhe because he is one of the few guys futhi abakubula abale delivery yabo bodwa ngifeb Chilo lo Mawiza ngobulawayo hayi ukuthi abanye ngibabona sengikhuluma ukuthi ngabantu engitshona nabo sengikhuluma kakhulu ngithalazi yama ngalawa lokukhangela so ngumawiza lo February ngabantu abayi2 abane delivery yabo yodwa ehlukeneyo and it's a good thing ukuthi ube unique because the moment usenza into eyakho wedwa it shows with there's something different uyabona music fana ni putha unamalanga music fana nomsiko yabona kanti ungangena every class every location awuswele umsiko yabona exactly and ukuze wakho umsika upope sokumele wakho umsika ube different mina mawuthiwa umsika ule tamatisi le onion wena afaka ipineapple kusasa you understand ukuthi ukuhlukana ngobhala umseko ngaba into eyi1 bewathi Mzistozz ushonile le tamatisi cucumber kabilala akuchaza so that's why ngba respect omachide engwaqambileyo hayi ukuthi abanye ngibaboni no ngiyasho nje I just picked him because he play ingoma yakhe and it's a good song I would really love ukuyisibhana ingoma le you understand hayi what's why bandla no lapha lana Kwesami mfethu siyahlanganisa imusic negawulo angithi so namhlanje uPrince udecide ukuthi akwenzele inyama just Isitshwala lenyama lompita kahle but ubele mangana amapisa amashort enyama na uvuka dubhewa zala Prince imbuzo Prince amapisa achileyo mangaya jela bakusele 2 remember lo chai 6 no khuleka yeah it's been a morning thanks ukuthi ugcine wafika sure my brother nto Prince akufonele because I think teamwork is also key, you know, especially masisenza umsebenzi wethu lo ukubambisana. Yeah, ingoma yakho ithandile kakhulu Mzi. Isonke Mzistozz ufebG there's something azeyimtshela ngathi umngane wami and futhi lapho ngikutsho enqala lapha sema camera Kwesami. Yeah, sikwesami kahle into emfukusho ukuthi uPrince Prince la ngizama ukuthi Prince because mina kimi angeke ngithi umngane wami ngubafu Prince is one of the most talented storytellers go Bulawayo ingathi go Bulawayo ngathi in Africa ayikuthi nyamsimbisa nxa uthi ungachoose wami but eliqiniso angithi amfuna ukutshela manga ingoma leyo ngenze ngathi siyisibane ukuthi ingoma ithe dropper it's a song yokuthi noma lawe uyilalele you can always relate to and the stuff engishuna mina ngitshuna music layo ukuthi the third person nxa elalela uyabekwazi ukuthi but umfalo into ayikhuluma into eliqiniso something yokuthi noma une video ungayibonanga you can have your own video ekhanda qala something yokuthi anyone can relate to you understand river well done mntwana well done Sigebengu and story so shout out to Gipsy shout out to much shout out so straight away Anjo asibaphena abantu siza ukuthi iKwaito isasengaphi kumzi bengingayishaya ngi1 but angisuke ngishaye ukudlula yena indlela ezoyishaya and bengizoyenza beyidoda ecine sengizonda ubhuda so ngithi hayi ngangcono azoyenza into yakhe because ngiyovele wayiqala le ndawo wayisusuzo no one can do it better ukudlula yena ubafu wayisusuzo yena alright ayasiyeni chance asiyeni Mzistozz Luphelile uthando lwami kunomvula hayi kulamalanga uyangihlula kulamalanga uyangijutha njalo Luphelile uthando lwami kunomvula hayi kulamalanga uyangihlula kulamalanga uyangiyusa ngisakhona Luphelile uthando lwami kunomvula
hayi kunamalanga uyangihlupha kulamalanga uyangihlula ngenze njani luphelile luphelile uthando luphelile Sho kuwe babazala kuwe mamazala encwadi impale ngisadalala ngajabula uma ngayibala mangathi ngiqinisa kapapa nyobe ngiqamba bangi futhi umali seke ekhaya ngathi khona ukudelelana hayi kuthi ngiyadedesa ngikhathele kubekezela kungayisilona embeza bekudala ngangena indlela ifeature yethu bengibona manje cimile ikhandlela kasanthandi sethanda lento phakathi kwembodlela phela inyanga ubebe buye endlini ebusuku njengesela ngize mfisa ungifaka impama ngolaka bese ngiyamzwela bathi indoda ekhali kusoma kimi zahlengezela inole ngilazo kodwa njengoSamson amandla yaphela selokani intumba nambiza ngefoni njenge-Uber ubuya mthatha mlede senze ngiyazihuda wageza izandla kuyophila thola ipansula hlungu uthanda umuntu bese yena ukwenza isithutha bese yena ukwenza isithutha bese yena ukwenza isithutha bese yena ukwenza isithutha hlungu uthanda umuntu bese yena ukwenza isithutha luphelile uthando lwami kunomvula hayi kulamalanga uyangihlula kulamalanga uyangihlupha njalo nje luphelile uthando lwami kunomvula kulamalanga uyangijutha kulamalanga uyangihlula mama luphelile uthando lwami kunomvula hayi kulamalanga uyangihlupha kulamalanga uyangijutha njalo luphelile 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 yazini luphelile kahle kahle luphelile hayi luphelile uthando okwamanje ngiyabuza lo mbuzo ubani ngahamba ngizobluza mbani ozosala enduduza ngoba ngizosala ngikhumbula insuku zadlula ngesikhathi uthando luvutha ngesikhathi ngimbize evume ngabe loba nginethi mvula ngesikhathi ebuye zobona intshela ubani bengikhumbula ngesikhathi emfonele ebusuku entshela ubani lesizulu ngesikhathi esale isikhathi for me hayi esophakathi ngesikhathi embuke ebuswe ngothanda ngishaya ngaphakathi but bengazi ukuthi ngidlala umrabaraba every time mbizo xa uqala phansi nje chokile kanti inkonti Qhubeka hayi to continue bra ngoba ngase sikufaka ngani jokile bangise so okwamanje ngiyabuza lo mbuzo bani ngahamba ngizomluza mbani ozosala enduduza ngoba ngesikhathi umbuke ebuso ngothanda ngishaya ngaphakathi ngesikhathi hayi si right hayi si right luphelile ngiyabonga kakhulu Kwesami ngikhobrathi lo danko boys Out. thanks for having us bra Sure. themba namhle Loxion bazibuza ipansula lengaphi sure abakwazi kahle kahle plus tsatsa lo ngisayidi sure abe ngise stampede